Znači ovako, ja obilazim YouTube trendove, idemo baš nakon dosta dugo vremena idem pogledati što se nalazi u YouTube trendovima i na šta naletim na Imperatora FX-a. U životu ga nikad nisam pogledao. Jedan jedini YouTuber koji se bavio sa gamingom, to jest jedini YouTuber koji se bavili sa gamingom na Balkanu koji sam ja gledao su Marko Kops, Serbian Games Bill, Bloodmaster, a onda smo imali onoga Bucu što je horror igrice snima, što se pravi glup, zaboravio sam kako se zove. To su jedini ljudi koje sam ja gledao. Naravno, tu i tamo su mi iskakali i FX i koje još sve bija, ali nikad mi se ti ljudi nisu dopali. Nikad i nisam, ne znam jesam li 5 sekundi pogledao njihovog videa. I evo sad uđem u trendove i vidim, još se nalazi u trendovima i gledam kako je ovo moguće. Ajde baš da vidimo, evo ja sam kao YouTuber sa još malo do 1000 pretplatnika. Ajde da usporedimo na čemu sam ja sad nakon 3 godine YouTube-a sa tehničke strane, sa kako video izgleda, sve to da usporedimo sa njim koji ima 1,75 milijuna. Ušao sam nakon 5 minuta što sam bio na kanalu, ja imam 1.000.000 upitnika kako je taj čovjek igdi u trendu ili igdi drugdi. Kad je on, ja se usudim reći da je on negdje u razini što se tiče tehničke strane snimanja videa u razini s menom. Znači, prvo, pogledam taj video koji je u treningu. To on je video, evo ovaj mi skočio, ko za 15 minuta napravi moderniju kuću pobjeđuje, varao sam. Ja kad sam ušao taj video, WTF Roxa radi jednako dobra videa, ako ne i bolja videa od toga što je on napravio. Gledam i tu mu proliđeno, evo ovako, samo ovako gledam. Čovjek snima Brawl Stars, pa nije ni čuda da su mlađe generacije retardirane kad gledaju ovo. Ne razumijem. Čovjek njegovih godina, ja mogu razumjeti ako su njemu sponzor ili nešto, pa on to snima, pa se glupira i tako dalje. Ali da svojim izborom ideš Brawl Stars u tim godinama, to mi je malo upitno, brat. Fortnite, Brawl Stars, meni je to sve za neke poprilično retarde. I tu vidim da on još neki snimaju, ko ovaj drugi, uopće nemam pojma ko ovaj drugi. Ono što me najviše fasciniralo je na početnoj stranici prva stvar koja mi je izašla. Evo, samo ću vam par sekundi pokazati da izbjegnemo nekih copyright strike i tako dalje. Evo. Na kraju svake te napetosti neko mora izvući deblji kraj. Ja se neću izblamirat, svoju armiju formirat, mogu samo garantirat da ću distrikt demolirat. Ovaj diš će lako da te ostavi na podu. Jel znaš ti, brate, ko je Bole Moravac? Evo, Bole Moravac sad izbaciva pesmu, tu ste negdje. Ja sam Bole, sve me cure vole, kad me vide skidaju se gole, brate. Pa mogu ste neki duet baci vas dvoje. On, Bole koji ima koliko, 13-14 godina i ti, pa nama ste tu negdje. Da pače. Vidit će tako ikad Bole izbaci pesmu da je Bole Moravac bolji tekst napravimo što ovaj ikad napravio. Ovo je, znači čak u Boletovoj pesmi ne koriste se reči koje su se iskoristile toliko puta koliko su se u ovoj njegovoj pismi iskoristile. Upišeš diss track, izbacite ovo što je on sve izgovorio 1.000.000 puta. Birčo YouTube prije 5 godina je s ovim tekstom ništa radi diss track na mene. Tako da ne razumijem, brate. 20 milijuna pregleda. Ko ovo sluša? Jel ovo neko stvarno drži na repeatu i sluša iz početka? Ne znam, ja mislim da je Imperator FX i tu je bilo još njih YouTuber, a ne Dex Rock, jel se tako zove, šta je radio serijal Minecrafta da ispunjava misije nekoga tamo čarobnjaka, baš originalno, ali baš misije, znači ne sad kao da rudi ta šema, nego malo zla challenge fora, ne znam, tako da, ne razumijem. On, Dex Rock, ne znam koga još da poraživam kad toliko se miče na toga da im više niti ne znam imena.
To su uzroci svakoga kancera na Balkanu što se događa i zašto su nam današnje generacije malo mačane u glavu. Ne znam. Ne znam. Imperator, ako ovo ikad vidiš, dođi meni, ja ću te naučiti. Naučiti ja kako da budeš youtuber, pa ćemo da ti i ja ćemo, možemo se naći uživo, malo ćemo, nabit ćemo koju masu i tako. Eto ti. Nermin, evo vidim ovdje Nermin, jel? Nermin se zove, Nermine, dođi vam u Split. Tebe će Zlaja lipo naučiti kako se živi, kako biti muško. Igrat ćemo Warzone, možemo Minecraft nije loša igrac, to je ipak kreativnost. Možemo Fazmofobiju, bacat ćemo neke kvalitetne igrace, a ne ovo je, brate, za YouTube Kids. Iako i nije za YouTube Kids, pošto je ovo baš da ti dite oboli, tako da... Eto. Jebote, naprave Brawl Stars pjesmu. Fortnite. Šta sam rekao? Brawl Stars, Fortnite, pa evo. Izvor kancera na Balkanu, Imperator FX. Ljudi, neću više govoriti u ovom videu, vidit ćemo se u drugim videima, ali sve u svemu ja sam svoje rekao, neću se više vraćati na njega. Svaki sekund šta provede na njegovom kanalu, to sam ja i gluplji retardirani. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Neću više, doviđenja, bok.